U velikoj Jugoslaviji, a nastavili u ovoj našoj Srbiji. I sve teče, rekao bih, polojno. Ali o tom potom. Pre svega da vas... se danas skupili i da vam se zahvali što ste u ovolikom broju došli i ovaj kros ne bi opstao 25 godina da nije i vas, gradova domaćina, i organizatora, i sponzora, i ministarstva, i saveza, svi koji nam pomažu. Akulja u Sremskoj Mišljenju. Ali ciljem je došlo 6376 takmičara. Ekipa 15 i 20.000 trkača i gledalačkih selekcija. Kada su atletičari u pitanju, svoju prvu medalju na krosu SDS-a osvojila je Tatjana Bjelica. Mogu da se obratim pred legendama naše atletike, pred legendama sportskog novinarstva. Kažem da Ministarstvo prosvete... Dobar dan svima. Želeo bih u ime Atletskog saveza Srbije da čestitam Stevici pre svega na jednom velikom radu, 25 godina trajati u državi Srbiji. Doduše započeo je u drugoj državi, a evo sad u ovoj našoj Srbiji nije ni malo lako, nije malo jednostavno. U trećoj državi. U trećoj, dobro, da. Govorno neće teško nešto reći, pametno da ne pogreši. Ali ja bih Stefan hteo zaista u ime Sportskog saveza Srbije i lično moje ime da svima ovo zahvalim jer smo počeli davno da se vidi po... Atletski savez Srbije. Ovo prevesim, ovo. Molim. Ovo uzmenje ovo. Ovo sad si ljudi. Aleksa. Valjevske piva. Pa ne piše tako. Oni neka ostale. To, želim zdravlje. Dijana. Mi smo napravili grešku. Ne, ovo je. Evo ovo. Dajte mu sad vi. Ovo je Srđan Ognjanović i Vesna Nedeljković. Ja bih hteo pre svega se zahvalim organizatorima ovoga krosa, ne samo ovoga, nego i proteklih 25 godina. Stevan Kovačić i njegova ekipa iz Radio Beograda, iz Radio RTS-a su učinili veliku stvar da su okupili toliki broj naših mališana i asova i bivših asova koji su bili na ovim krosovima i koji su sada daju podršku ovom krosu. Jer kako se kaže, skoro je možda preko 5 miliona takmičara prošlo kroz tu lepu manifestaciju i meni je drago da je opstala, drago mi je da su svi ljudi prepoznali tu manifestaciju kao značajnu za atletiku i za sport u celini i ja bih ovom prilikom čestitao svima onima koji su pomogli ovu manifestaciju i našim lokalnim samoupravama, sportskim savezima na lokalu koji su dali veliki doprinos da se ova manifestacija održi i ja verujem da će dalje da bude ovako, možda još i bolja, jer će biti više ljudi koji će da
pomognu organizaciju jer znaju da rade i da pomažu i da ulažu u mlade sportiste, u decu, u školsku decu i buduće asove. Hvala lepo, izuzetno mi je drago što su se danas u ovolikom broju okupili i sve ovo ne bi proteklo da nije bilo uigrane ekipe i svi koji su sarađivali i radili od Ministarstva omladine i sporta, Ministarstva prosvete, gradova domaćina koje su učestvovali, RTS-a, Sportskog saveza, Atletskog saveza i naravno svih volontera i ljubitelja sporta i atletike koji su dali svoj maksimalni doprinos da mi dođemo do 25 godina. Pa svaki kros je priča za sebe, mislim kroz serija, jer traje čitavu godinu. Kad vidite nasmejana lica dece i tu njihovu borbu od samog starta i od malih nogu, kako se oni bore, naravno fair play, borbu i toliki broj dece i onako bude mi puno srce jer vidim da taj neki naš rad i trud i ono što nastavljamo sa druge strane, znači ono što sam dala kao sportista, sad kao sportski radnik, vidim da to ima efekta i onda mi je onako izuzetno drago. Smo počeli u onoj 22-milionskoj Jugoslaviji 20. aprila 1991. godine. Niko, ni najveći optimisti nisu verovali da će ovo jednodnevno takmičenje prerasti u priredbu koja traje 365 dana u godini. A pored 3 takmičarska dela imamo i 2 kampa za decu iz dijaspore i za darovitu trkačku decu Aleksandar Petrović. Okupili smo više od 5 miliona trkača tokom 25 godina postojanja i verujem da ovakve priredbe rađaju šampione. A na našoj priredbi rođeni su i Ivana Španović i Tatjana Jelača, ali i drugi sportisti. Pomenimo samo fudbalere Aleksandra Kolarova i Branislava Ivanovića. Verujem da možemo da trajemo još 25 godina, ali zavisi naravno to od mlađih kolega naših nastavljača. Imamo veliku pomoć Ministarstva prosvete i Ministarstva omladine, dakle država je uz nas 25 godina, ali isto tako i svih sportskih organizacija. Živimo u teško vreme i da bome da je najteže obezbediti sredstva. U početku generalni sponsor je bila mesna industrija Mitros, a danas Valjevska pivara. Da nije njih, sasvim izvesno da ove priredbe ne bi ni bilo. I zato predlažem da privreda i sport nađu zajednički jezik. Naravno, država tu mora da pomogne, da oslobodi privredu određenih poreza i verujem da će naš sport onda biti još uspešniji. Pa jeste, svi smo mi praktično generacija, počinjali smo u toj velikoj Jugoslaviji i rasli smo zajedno i kao novinari i kao sportski funkcioneri, ali isto tako uspeli smo da razvijemo i ovu priredbu i svi su oni danas došli jer je kroz RTS-a jednostavno rečeno deo nas. Osnivači ove priredbe su Milan Lekarević, atletski radnik iz Sremske Mitrovice, moj kolega Nikola Mirkov i ja. Tada, te 1991. godine, ponovit ću još jednom, ni najveći optimisti nisu verovali da će ova priredba postati najveća i najmasovnija te vrste na kontinentu, a upravo se to i desilo. Samo 2000. godine ciljem je prošlo 517.800 trkača, a ove godine blizu 460.000. Pa hvala vam, mi smo deo ovog tima koji 25 godina postoji. Mi zadnje 2 godine pomažemo cross i nadam se da ćemo bar uspeti toliko da on traje još najmanje onoliko koliko je do sada trajao. Za nas je to zaista onako jedna velika čast, obzirom da nešto što toliko godina postoji, toliko atletičara i uopšte mladih ljudi je prošlo kroz ovaj cross, tako da je za nas to i čast i zadovoljstvo u ovom trenutku. A mi se zaista trudimo da pomognemo mladima. Mislim da privreda mora da ima svoj dominantan uticaj u tome da pokuša da mlade ljude i decu usmeri ka sportu, ka sportskim aktivnostima, da ih skloni sa ulice i da ih pomeri od svih onih poroka koji se oni podložni ako nisu dovoljno uposleni. Mislim da je cross prava stvar da mladi ljudi mogu sebe da dokažu. Za nas je bilo veliko zadovoljstvo vidjeti tu decu koja trče, koje prvi put u životu bore se verovatno sa sobom i pobeđuju. To je nešto što zaista nema cenu i mislim da zaista ako ova organizacija bude ovakva kao što je do sada bila, mi ćemo i u buduće sigurno pomagati i pokušavati da pomognemo što više ovaj cross.